Max Doman yanditse amateka mashya mu ikipe ya Arsenal. Uyu ni umwana w'imyaka 15 wahinduye amateka ya Emirates Stadium. Hari mu mukino wazaga ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Brighton and Hove Albion mu irushanwa rya Carabao Cup, habiri amateka atazibagirana. Umwana w'imyaka 15 n'imisi 302 witwa Max Doman wagaragaye muri uwo mukino yagize gutya acagahigo kuko umukinnyi muto kurusha abandi bose wabanje mu kibuga amateka y'ikipe ya Arsenal kuva yabaho. Kandi ntabwo yakoze ayo mateka gusa, amateka yo kwitwa umukinnyi ukiri muto watangiye umukino muri 11 Arteta yari yabanje mu kibuga n'ibindi yabikoze neza ku rwego rutangaje. Arsenal yatsinze ikipe ya Brighton and Hove Albion ibitego 2-0 muri uyu mukino. Gusa ikiri kuvuga si intsinzi ya Arsenal gusa cyangwa se uko Liverpool the Cops yagize gutya igasezererwa n'ikipe ya Crystal Palace nyuma yo kuyinyabika ibitego 3-0, ahubwo nyine ikiri kuvuga mu bitangazamakuru bikomeye nuko muri uyu mukino 11 yaragize ikipe Mikel Arteta yakoresheje yari igizwe n'abakinnyi bakiri bato gusa. Muri 11 batangiye mu kibuga, Arteta yazanyemo abakinnyi 11 batari basanzwe babanza mu kibuga ugereranyije nabo yakoresheje umukino wa English Premier League aheruka gukina. Yashyize mu kibuga abakinnyi bane bafite imyaka iri munsi ya 18. Abo ni Max Doman wa 15, Andre Harman Anwazo w'imyaka 17, Mires Lewis Kelly w'imyaka 17, Ethan Nwaneri nawe w'imyaka 17. Abenshi bakibona ikipe Mikel Arteta yabanjijemo bahise ikipe y'abana gusa, ariko ibyo byose byahindutse mu minota 90 y'umukino. Doman yagaragaje ubuhanga budasanzwe. Mu gice cya mbere yagerageje gucenga byo gucagagura imigongo y'abamyugariro ba Brighton, akegera urubuga rw'amayina kenshi akanitangira ikipe mu buryo bwagaragariye buri wese wari baguye umukino. Nyuma y'umukino Mikel Arteta yamagarutse agira ati uyu mwana arihariye, ibyo akora byose abikora mu buryo budasanzwe, nta bwoba kandi nta n'igikabyo, mbese akina umupira uko ugomba gukinwa. Ntibyagarukiye kuri Doman gusa, Harman Anwazo w'imyaka 17 niwe watanze assist y'igitego cya kabiri cyatsinzwe na Bukayo Saka, mu gihe Lewis Kelly na Ethan Nwaneri nawe w'imyaka 17 gusa bari bagize uruhare mu gutsinda igitego cya mbere kuko nyine cyatsinzwe na Ethan Nwaneri. Nta kabuza ikipe ya Arsenal yatangiye kubona umusaruro udasanzwe wa Hale and Academy Arsenal. Nyuma y'umukino Mikel Arteta yavuze ko ari ngombwa kurinda Doman igitutu cy'itangazamakuru, ati tugomba kumurinda. Aka kana ngo ni Doman kamaze igihe gakorana imyitozo n'ikipe nkuru ya Arsenal kuva kagira imyaka 14 ndetse karenzeho no kuba karitwaye neza cyane mu myiteguro ya pre-season ikipe ya Arsenal yakoze. Abasesenguzi bakomeje kuvuga ko naramuka akomeje kwitwara gutya bashobora kuzandikisha amateka yo kuba umukinnyi muto kurusha abandi bose uzagaragara mu mikino ya UEFA Champions League mbere yo kuzuza imyaka 16. Umukino ikipe ya Arsenal yanyagiyemo ikipe ya Brighton and Hove Albion ntabwo agaragaje impano gusa ya Doman, ahubwo nyine banagaragaje n'icyerekezo cy'umushinga wa Mikel Arteta, umugabo ukomeje gushingira ikipe ya Arsenal ku bakinnyi bakiri bato akabavangavanga n'abakinnyi bakuru bafite ubunararibonye nka Bukayo Saka, Martin Odegaard ndetse na Declan Rice. Ikipe ya Arsenal imaze kuba nk'ishuri riri kubyara abakinnyi bashya buri mwaka, rikubaka filozofi yo gutinyuka gukinisha ndetse no kugirira icyizere abana. Kuri Max Doman uyu mukino ntiwari umukino gusa, wari itangiriro ryo gukabya inzozi ze. Ubu isi yose imuhanze ijisho. Abafana baribaza niba uyu musore w'imyaka 15 ari uzasimbura Bukayo Saka cyangwa se nimba azarenga ibyo gusimbura Bukayo Saka ahubwo nyine agahindura amateka ya Arsenal burundu. Ariko se wowe nk'umufana wa Arsenal cyangwa se umupira w'amaguru muri rusange, utekereza ko Mikel Arteta akwiye gukomeza guha abana nka Doman amahirwe yo gukina cyane cyangwa akwiye kubanza kubarinda igitutu cy'itangazamakuru mbere na mbere? Shyira igitekerezo cyawe muri comment. Ikigaragara cyo uko ikipe ya Arsenal itangiye kubaka ejo hazaza hayo hatangiriye kuri uyu mwana w'imyaka 15 gusa. Njye mvaga kuri mikro na Bonera bayo. Wakoze kunyumva, reka nizere ko iteka akomeje kugundagaza amahunda agahundagaje amahoro n'imigisha ibihumbi n'ibihumbi kuri wowe udahwema kubana natwe. Bye, dusubire vuba gusa dukumburanye.